Pesta nuaeng nasahala Kristen huhut marhobas lau tu Betlehem. Lahoma mereng Yesus si palua sairohamu marsoba pahatop marsoba marsinggang ho pasa ngap Tuhani. Sai bereng tu bara ai di situ hatta marpogos ibana ala dosami. Lehon hamuma holong tu ibana sairohamu marsoba pahatop marsoba marsinggang ho pasangap Tuhani. Rabor hathamuna o akapar mahan tinggal hon hamu manang pinahani. Yesus Tuhata masai jinalahan sairohamu marsoba pahatop marsoba marsinggang ho pasangap Tuhani. O Yesus parholong hodo nasun burju marede doau pasangap goarmi. O Tuhan Yesus hodo pujioku sairohamu marsoba pahatop marsoba marsinggang ho pasangap Tuhani.